Natolo ming from Ganadon FM over Hungary cos not Jauka tsela ku hiro na leri ra ku ba vanhu va hunda emisaveni misitwile ku senhlayo yi fika ka nkombo ya vanhu lava khumbekeke va nga hunda emisaveni ka tindhawu leti ya tele muti wa bohove hi hala ka maja hala ka chweni hi ndlela yaleyo va vi va hunda emisaveni kokwalaho ka timhaka ta ku va va kumeka va dye leswi se swi tiyisisiwaka tanihi chefu eswakudyeni enkosini se xivutiso ku ta va ku ri ku va munhu a kha lava ku fikelela yini ka xiyimo xa muxaka wolowo ke hi ndlela yaleyo na ku swi tlhela swi hi vuyisa futhi ka swivutiso leswiya a hi ta vulavula hi swona swa ku hi fike njhani ka xiyimo lexiya xa ku hi tlhe hi vulavula hi timhaka ta ku xana swa fanela ku dyiwa minkosini kumbe a hi swi tshikeni ku nga ha dyiwi ke kumbe mhangu leyi yi ri yoxe yi nge vuli ku ka dyiwa kumbe ku nga ha dyiwi ke tin'wana ta swivutiso leswi hi nga vutisaka swona eka nhlekani wa siku ra namuntlha na timhaka letiya ta ku khunguvanyiseka loko mi tshika mi humelele hi nghozi kumbe mi tlumbanini patwini leswiya swa madzolonga emagondweni xana hi nga huma njhani ka xiyimo xa muxaka lowu swivutiso leswi hi vutisaka swona nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM mana nga rivalaka timhaka ta ku va SACP na ANC va ri hayiko vuxaka bya ya mahlweni kambe n'we mi nyikiwa masiku ya 10 ku va mi hi byela ku mi ta va mi kha mi canvassela ANC kumbe SACP ke tin'wana ta timhaka leti nga ta va kha hi bula hi tona nhlekani lowu ka nakona ku Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM na ku rhamba leswaku hi famba swin'we kambe hi ta sungula ku va hi bula mina na wena endzhaku ka loko hi ta va hi hunde hi laha Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela 12 timinete ntsena biri awara ya 12 aniku kuna mhaka leyi nga yi nge le ku humeleleni a Block J kahle ku nga ri nga Block J kambe Amuredani ku hehliwa leswaku vanhu va xave ndhawu leyi a yi ri ya masipala ivi vona va yi xava ivi loko va yi xava yi hetelela masipala wu ya court ivi wu sindzisa leswaku va suka endzhaku ka loko endle tani tinhundzu to tala tiyindlu to tala ti fayiwile hi ndlela leya kambe xivutiso ku va ku hi dyondza yini tanihi rixaka sunguli ku humelela swiyimo swa muxaka lowuwani swi humelerile a TZN hi layini leya ka Mugolovutu n'waxiyimo laha na vo va nga nyikiwa court order kambe va nga yi landzeleli ivi ku hetelela ku fayiwa nhundzu hi ndlela yeleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka toho na timhaka tetiya ni vulavulaka hi toho ta ku sweswiwani commissioner wa maphorisa General Masemola va yi ti vonaka se a khoto namuntlha se xivutiso ku ta va ku loko va ti vonaka ri se a khoto hi ndlela leyi swi vula yini ka vumundzuku bya vona hi ntirho wa vona wa siku na siku xivutiso lexi kumbexani hi nga lava ku kuma nhlamulo kusuka ka wena mingiseri hi ndlela leyo se tindlela timbirhi leti u nga ti tirhisaka ya ku sungula hi le ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo ta va ka kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka toleto hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi bula na Professor Ntsikelelo Breakfast hi languta eka timhaka leti ta ANC na SACP ku ti ta hetelela ti tirhake ti ta kotekaka ku va ti hetelela ti humelela hi ndlela leyo nako loko ri ku ti ta koteka ku va ti humelela xana hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona xa ku ka van'wani va hetelela va langisiwa kumbe lava ku ya tlhelo rihi hi ndlela yoleyo se Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM namuntlha siku ra 21 ra n'hweti leya ya Dzivamisoko lembe ra 2026 nomboro yaliya a hi mutwenini mingisero mina kumbe angula mukuyini na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku na tona hi nga tsakela ku titwa hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu veri ku na mingiseri la a hi twenini ku yena u khometi timhaka wo sungula hi loyi nhleka makushonisa pheko Mfukeni hi nga vo Mfukeni ba akenza na tiko ri tikomba ri kongomeka ndhawu leyi nga ta ku swa tshembisa hi mhaka ku xirilo lexi hi nga na xona tanihi vaaki kumbe hi nga va na xona for nkarhi wo leha swa tikomba ku na matshalatshala lama ma nga ku endliweni ku va na xitshunxo ngopfungopfu hala ka timhaka ta vukungundzwani hi le ku swi voneni ku tiko ri yime hi milenge na vo National Commissioner va yima mahlweni ka magistrate na van'wani ka ha to yimiwa emahlweni ka magistrate na ti-judge vanhu va ti angulela namuntlha muhaxi ni la ta kombisa timhaka ta ku all is not lost
loko hi ya hi timhaka ta ku lwa na vukungundzwana Afrika-Dzonga hi mhaka ku progress ya tikomba ku yi le ku endliweni ku siku rin'wana hi ta vula ku Kavula a hi hlaseriwe hi vukungundzwana mara byi hungutekile hi xiyimo xa le henhla swinene. Tinhlavutelo kumbe ti-revelation ta corruption kumbe na matshalatshala lama ma nga ku endliweni no pfumela ku hinkwenu hi fanele hi ma amukela kwala hi nga kona. Mo ni tsutsumela kaya a Limpopo cause ni biased ngopfu hi timhaka ta le kaya a Limpopo ka ha ku khomiwa ti-official kumbe varhangeri va le ka municipality lowu va ngo eMulimule va ya humelela khoto va nga va humeni hi ti-bail na hi swin'wana. It's fine and good. Elias Mtsanidi na kona hala Afro-Blazal khotsa ku ve na munhu loyi a tirha tanihi legal manager ya municipality na yena a khumbekile ka manyala ya tender ku nga xingungumanikulu lexi xi nga ku hi hlaseleni tanihi tiko nkarhi wa sweswi na yena i nyikiwe bail a huma. Hi swi tiva ku humeleleni a Mopani well and good ka hina van'wana. Leswi ni lava ku swi kombisa muhaxi i timhaka ta ku vukungundzwana mi tshame mi swi vula na n'wina siku rin'wana loko ingaku a swi hi ku vulavula ririmi munhu kumbe munhu wa njhani ene hi fanele hi swi tiva ku na loko ku khumbeka munhu loyi ingaku ha n'wi tiva kumbe loyi a vulavulaka ririmi ra hina a hi nyikeni the so called benefit of the doubt a hi pfumeleni ti-process ti tirhana na swona hi mhaka ku sweswi mi nga kuma ku loko va kha va nyokovela hi ndlela leyi va Hawks ka timasipala leti nga kona a Limpopo va hetelela va khoma na vanhu lava hi va tivaka. Swi vula ku vanhu valava vo fanele va ti hlamulela ku leswi va hetiwaka hi swona i ntiyiso kumbe a ntiyiso na loko ku ri kene va ndle xihoxo swi vula ku nawu wu fanele wu teka part ka ntirho walowo. Mara lexi xi ni kwatisaka la ni nga kona timhaka ta ku vanhu lava hinkwavo lava hehliwaka hi vukungundzwani a set forfeiture unit a ni voni yi kha yi tirhisiwa that agency hi mhaka ku hi ka hi mina loko i ze i hehliwa hi fraud and corruption swi vula ku ti-assets ta wena ti fanele ti vheta ti attachiwa loko nandzu wu hela i ta vuyiseliwa tona loko ku ri ke khoto yi nga ku vonangi nandzu beyond reasonable doubt. Mara a ni swi voni swi kundlekeni sweswo hi mhaka ku loko swi ri so swi vula ku van'wana va nga dispose ti-assets ta vona hi tindlela hinkwato va ti xavisa ku va ti tumbeta sweswi va swi tumbetisaka swona. So a ni tiva ku Hawks na swiyenge leswin'wana vo fane kaya leyo va yi landzelerisa hi mhaka ku a swi nga hi pfuni nchumu ku vanhu va ku hayi i hume hi bail a teka nkarhi wo leha 10 years or so mara wa ha tirhisa switirhisiwa leswi a nga swi kuma through corruption or through alleged corruption. So hi leyi na ni lava ku yi kombisa ku President Ramaphosa a swi tiva kumbexana va slow ngopfu indecisive a hi mhaka ku loko a va ri indecisive a hi ta va hi nga ri na swona swo matlanga a ku ta ku nga ri ku endlekeni ka nchumu na sweswi a hi to kumeka hi kha hi banana hi magomo. So mina na khensa hi mhaka president i le ku kombeni ku i na yona leadership and na loko a huma hi nkarhi lowu nga ta huma hi wona i ta kondletela endzhaku ku leswi ni nga swi tirha ka ku fight corruption hi leswi na leswi na leswi na leswi. So Afrika-Dzonga a hi tirhani na corruption hi dilana na yona hi lwisana na yona leswaku ti-service hi ta tikuma hi ku enela hi ku a hi le ku tikumeni hi ku enela hi mhaka yona corruption no hachi khenseni khetsa mina 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiselo mina ku mi angula mkwini timhaka ti tele se n'wemerini ukayelele eka Afrika wa vulavula ku pfala ka mina khalanga ta ku loko i ri na bindzu i nga navetisi i fana na wanuna loyi a gangisaka ntombi a xinyamini hi ku yi tsipela tihlo swi nge ku pfuni nchumu. So hi pfulekile hi 2 minutes leyi nga sala hayi munhu ta vula malamo ku hi la ku va pfuna va nga fani na wanuna wo gangisa hi ku tsipa tihlo a xinyamini a va hi kumi ka sales@munghalonene.co.za. yeah maswaka amela ku humelela ka ku gangisa ka kwini ku mitsipa miri a swinyamini mi tsipela tihlo boxa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula.
nangona ko Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandela hi ku tumingishiro mina makumembiri timinete ntsena kuphela ura ya khumembiri ekwahashela wena 2 kusuka studio 1 ile kusuka studio 2A ile Polokwane eka nhlekani lo ikutisela nangona ko Africa wa vulavula khesa swinene ku mindlombe ndleve la role la un'wana mingisirete ka mina ku aloko mita a role amiti mita bona swirilo leswi hlanganaka na swona ntata ana hari kule no tantata kwala nta kota ku ba hi vona ku kahle kahle mirila yini hi ndlela yaleyo ani kani lava va masipala wa Bushbuckridge lava ku twa ku mi nga tsundzuxa yini ka vanhu lava va tsakelaka ku ya a Kruger National Park hi mhaka ku veni patu leri ra open lero tiyala tlhelo ra le timbava tiyala hi nga kuma swiviko swa leswaku buloho ri fambile laha kumbe patu ri celekile xana mi tsundzuxa ku vanhu va ta hi kwihi kambe hi le ku va kumeni va masipala wa Bushbuckridge riqingho ro ri la paleni a ni tivi ku kumbexani swi nga va swi vula ku ve le tinhlengeletani tin'wana kambe kun'we mi va twaku va byeleni ku va ta kota ku hlamusela vaaki ku ndlela yin'wana yo leyi va nga ta yi tirhisa ke hi loko vanhu va fanele va ya a open na swi tiva ku laya swi nga endleka kona van'wana ve ri hi le Limpopo van'wana ve ri le Mpumalanga hina hi swi tivi sweswo hina u tiva ku hi le kusuhi na masipala wa Bushbuckridge va ta hi byela ku xana ku ta endleka yini ku ya amahlweni kambe ke u ri yini mingisero wa mina 0860 002543 n'wana mingisero lo nhleka hayi minjani papa mina hi pfukini n'wina minjani emhlanga lo hayi papa khalanga mina ku vulavula le ya maphorisa la ntitolo ni ku na ku nghena kuma ku la tika timhaka ta maphorisa ta tika la tikweni ra hina tiko se loko u langutisa ri tshame yini ri tshame hi le tshakwini lero vula ku hala vacerini lero swi nga kuma ku ri loko va ku ri mbita yi tshamile emisaveni hala vacerini ngo hetelela yi wela gojini yi heta yina tiko leri tiko ra hina se ri le mavokweni ya makhamba hi lexi ya va vulaka va ku ti-politician na ti-criminal enterprises politician enterprises na criminal enterprises ti hlanganile laha ku dyiwaku ku langutisiwini ku ri hi ya kwihi hi fambisa ku yini hi ku loko mo langutisa case yo yaliya yi nga raisiwa hi mani lava va le Mpumalanga liya va nga raisa ti-concern letiya na media yi nga va yi ri kona khalanga yaleya n'wina khalanga yi nga va yi ri kona xikarhi hi ku loko mo langutisa a hi swi twa va reporta ti-case tona titiya ta vo Bobby Mtauni ku ya court all of a sudden to hetelela ti-disappear ku hava na munhu laha a nga tshama endla follow up ku ri case ya so yi helele kwini and then ni nga mi tsundzuxa yin'wanyani khalanga xin'wanyani ni ku lava ku ta mi tsundzuxa yin'wanyani leya ya nkulukumba Mike Manghena yi helele kwihi liya ya ku ri andlwini ya yena a ku ri na a ku endliwa laboratory ya ti-drugs loko ho vuya ka yo yaliya mi nga ku mandla yi pfariwini ku hava laha ku yiwa kona tiko leri loko ho vulavula ku na ku tika pakatika laha ni hi nga kona ku lava na lidara ya strong mativa hambi ku va na lidara ya strong a ku na laha nga swi kotaka ku landzelela ti-case yin'wana na yin'wana kambe lexi mi xi vulaka i ntiyisi ngopfu ku timhaka ta ku ku tshame ku va na ti-case to fana na teto mi nga nyika xikombiso hi toho ivi tlhe ti nga landzeleriwi na hina kwala hi nga tshama kona laha ti vutisa ku hi pfa hi ti vutisa ku ku endleka yini hi ku siku leri hi vone tatana Manghena va ka va phorha xin'wana kwalaha xi vhete xi va mi rivata ni lava ku ni khalanga kwala hi nga vulavuli hi ku phorha hi leswiyani a nga nikiwa kwalomu a nga nikiwa kona hi nga swi twisisiku na hina mina na n'wina leswo swo phorha ni yi voni na mina a ni tshamini ka screen xa mina kwalaha ni langutisini ni vona kulukumba loyi a ri ku phorheni mara loko ko heta ku phorha layani ku hlangananini tiko ra hina khalanga loko mi vulavula hi nkulukumba loyi a taku a ta pfuneta laha va ri mani professor Dumisani Mabona a ya ri lecture ya mina liya se loko ni tshama na yena hi tshama hi galela timhaka leti a ku mhlanga ku la mi ya ku kona ka tika rifu loko wo lava ku famba hi swa straight ku na rifu loko la ku famba leswo huma ndleleni hi kona ku hanyiwaka tiko lera hina ri
ri borini kambe nga ku tiko ri borile kumbe nga ku se ku va hi kha hi kota ku swi vona ku ri ku endleni ka yini hi yo ndlela ya koho ya kota ku lulamisa kumbe ku ololoxa leswi n'we mi nga dyondza mi ta swi vitana ti-turning point ku hi se hi fike kona se hi jikini turning point khalanga u nge yi endli ka department liya ya police liya hi ku department liya yi bole njhani yi bole kusuka kwala ka HR recruitment system ya kona mi langutisa ku ri munhu loko o va a ri phorisa yena a kuma phorisa tintisani ta yena hinkwato leti ti tako le ndzhaku i maphorisa swi fika njhani career ya kona i career sweswi kumbe i ncini na hi ku loko se yi fikisa sweswo mi nga endli research loko mo yi conducta kahle mi ta cheka swi ku moxe ku lesiyani yi lava yena mukhwanazi leswi a tisaka swona u tisa sweswo loko ho ko va ku ri a niketiwa na ku tlilina ku la ku tliliniwa layani career ku la ku tliliniwa loko ku tliliniwa kumekiwa xoko leswi mukhwanazi mi vula ba Julius general mukhwanazi luya anga kanya mbilu a humesa hayi ba Julius Mkhwanazi ni navele ekurhuleni ambuli vona lavayani khalanga loko mo langutisa leswi swi nga swi swona va juluka va ha ri ku vutisiwa xivutiso xin'we swa leswiya swa hlupha xivutiso xin'we va se va sungula ku juluka va teka na lexa xa thishi va ti hoxa nhlokweni ku le ku tikeni kombisa ku tika ka lava se loyi a lava ku nyiketiwa chance mi ni vona ku yena khalanga hi yena lowa wale KZN Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi ni mi twile papa na Kensi naso inkomba papa 0860002543 makumembiri ntseva twenty kupela wara ya kumembiri nangona ku Africa wa vulavula nhleka minjhani Mthendolova papa mina ipfukile ngovo ipfukile Kensi Bootpat ni kombela ku nghena ka leya le Mledana ni nghena ka le Mledana because swilo leswi swi nga humelela Mledani khale swi humelela hi vona tiyindlu letikulu ta swithezi ti diliziwa swi ke swi humelela vo Johannesburg swi humeleli na vo Acacia la Rosini ka tindhawu tin'wana na tin'wana ti ta kwala KZN swi nga swi vula mani ta ku Bootpat swivangelo hi leswi mavonelo ya mina swin'wana swi endla hi ku vanhu va ka hina va stranded for land loko va twa ku hala ku tsemiwa stand a va ha endli enough research hi ndhawu liya vo tsutsumela va fika laha loko ze munhu a za a vona a nyikiwe receipt leyi kombisaka ku hakeli 20,000 kumbe 30,000 i vheta swi teka as a guarantee ku ndhawu leyi se yi pasini and loko o ze o vona vanhu vambirhi vanharhu va ka ti-double stories va pake timovha ta le henhla la tlhelo vheta swi teka ku ndhawu leyi yi pasini a va nga ta misleader na lava wani va vonaka va nga khoma mali so mani ta ku Bootpat a hi nga swi endla hi ndlela leyi me ni ke ni vona ndhawu yin'wanyana la Soshanguve va yi xavisa ka a Singila Mabopane Highway leswi ni nga xi endla ni loya ka masipala fika ni vutisa se ka masipala va ni byela va ku nga tlangi hi mali ya wena so ni ku why na because ni vona vanhu va xava se va ni byela ku ndhawu liya yi xaviwe as a plot loyi a nga yi xava a nga yi xavelanga ku a endla stand a tsemela vanhu hi lwisana na ku va a tsema stand a tsemela vanhu but yona loko a yi xaveni personal as a plot a hi na problem na yona so hi la kun'wanyana Bootpat nga ku va ku ri na deception u kuma ku vanhu a va swi tivi swa ku fana na sweswo and vanhu lava xavisaka stand most of the time loko va nyika feedback ka community a va va nyiki feedback ya ntiyiso va ta mi byela ka wa hi le ku yeni khoto na ti-attorney ha wina va kolekitisiwa timali swa ku taniya swa ku setile ku biheni ku hume court order kumbe ku hume interdict mi le ku susiweni mi nyikiwe 21 days kumbe 14 days a va mi byeli mi to vona loko se va baleka se va nyamalala mi nga va kumi tifonini se i advice leyi na ku nyika yona ka vanhu loko va lava ku xava ti-land ku a va swi langutisa ku fana na sweswo ti-office ta masipala ti le kusuhani ka n'wana na un'wanyana a va endli research va kuma information hinkwayo before va xava stand va hakela land inkomo Bootpat i bonge ndlovu la Clara na metwe ndlova cancer swinene leswaku ku tsutsuma verini kuna swin'wana kuna xivulavulo lexin'wana xa ku
ku na swin'wana swi nga na ku tsutsuma na ku nonoka kwala xikarhi kambe mhaka ya ku loko hi nga hatliseli ku ya endla xilo hi nga xi anakanyangi ekenta maka kona hi ku loko hi hatlisela hi hetelela hi va na ku getsela ka meno kulumu ku nga ko hi ndlela yeleyo a hi tweni mwangu emisava ya awura ya n'weta emisikwini mani kosi nati va koho ku hi byela swoswoleswo kusuka kwalano hi ya a Nelson Mandela Bay University hi amukela Professor Ntsikelelo Breakfast hi bula na vona laha hi twa ku timhaka leti ti nge le ku endlekeni loko hi kha hi langute ka timhaka ta leti ti fambelanaku na bandla ra African National Congress ku ya hi laha ri nge ri lava ku tirha koho na lava va nga na vuxirho hala na hala swi ta hetelela swi tswale mihandzu muni kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ri ku hi kandziyela ntiyiso mingiselo mungana Lona FM sweswo ni nga ku byela ku hi ta va hi kha hi bula na Professor Ntsikelelo Breakfast lava va nga muhleri wa tipolitiki lava ku bula na vona hi timhaka ta bandla ra African National Congress na the South African Communist Party loko hi kha hi langutaka ku ongeti vuxaka bya voho byi tikomba byi ka byi ya byi nyakapfala hi ndlela yeleyo a hi va amukeleni hi kota ku va hi bula na vona hi ndlela yoleyo hi ku hina hi ri Prof, good afternoon and welcome to Mungana Lona FM. Thank you very much for having me. It's been long that I spoke to you, Prof. I'm sure you're fine. No, I'm good, man. I'm in the self. I'm good, thanks, because I've been looking forward to getting you help us understand how did East London change to Kugombo, but then maybe we'll conclude our conversation with that. Okay. Let's start from the beginning, if we may. SACP breaks ranks with ANC for local election. It's one of the headlines. The other one, it's saying ANC and SACP members given 10 days to declare campaign loyalty. How feasible is that? Well, I think it's the end of the National Democratic Revolution. By implication, it's the end of the alliance. Remember what brings together the ANC and the SACP and the COSATU is the two-stage theory, which is the National Democratic Revolution, which is led currently by the ANC. That you've got to have a time whereby the revolution is led by the ANC while the working class is being made ready to take over. So the SACP is questioning when is the second transition happening. Now they say they want to break away or they want to contest by themselves. Then the question begs, how are you going to wear two caps? If on the one hand you are the deployee of the ANC, or you are benefiting, on the other hand you want to campaign. I mean, you want to benefit from the privileges of the ANC. But what I find contradictory when Balula was pitching his message to the audience that we're talking to, which is the media colleagues, is that he says it's not the end of duality or dualism, which is the dual membership, but basically is to coordinate which side of the fence ANC members in general are sitting on. But it is the end of dual membership, because if this was not a problem, the issue would not arise in the first place. So the question is, okay, you want to identify who's going to campaign for which party, and then what? And then what? So now you want to use that to get rid of those that are not with you. So then what is going to be the glue that holds the alliance together? So I think the central argument which I'm putting forward is that this is indicative of the end of the National Democratic Revolution, in my view. And I also, if you please allow me, just want to make this point. Yes, yeah. I also think that the reason why the SACP wants to walk out of this alliance is also opportunistic, because what happened to that entryist approach, meaning that what happened to that posture that they took in the Nelson Mandela Bay in 2007, I remember when they said they want to swell the ranks of the ANC. Remember at that time, the ANC was hegemonic because it was powerful, so they could benefit from this swelling of the ranks. Now the ANC has had a downward electoral trajectory, and now they want to contest the elections by themselves, because they can see that the percentage that the ANC is getting on a large scale, even at local government level, is shrinking. Now, I'm looking at a situation wherein they say, like you rightfully said, now that I shall have declared that I'm not going to
campaign for the ANC or otherwise. What next? Now, what is it that is preventing the ANC from just saying it outright that the dual membership has ceased to exist? You know what? I think it's being nostalgic. You know, I think they are still living in. Remember, the ANC still wants to continue with this because, I mean, the ANC has had a privilege of leading this alliance. So in a way, it might be the biggest loser. Because remember, these two political parties are going to fish now from the same pot. The SACP, they've got nothing to lose. They don't have a track record of participating in the elections and so on. But the ANC, because they have been in power, and if they are weakened, it will send a message to the opposition that they can be dislodged completely. So I think it is because they are still living in the past and still believe that, you know, they can still bounce back or twist some of their comrades. But I think they need to arrive at a point of no return. And is it fair though? Because some people are saying, actually, this is not ANC versus SACP, rather ANC versus Mr. Solima Paila. But Solima Paila says, look, you know, Marx once said in Das Kapital, I'm invoking now dialectical materialism. It's not the conscience of human beings that determines human behavior, but the material conditions. So human beings are not influenced by what they purport to be standing for, but they are influenced by the economic situation. So we have a situation whereby the ANC, because it has not been performing well, it has been getting fewer seats, meaning that there is not enough deployment of the communists. For instance, in the GNU, the footprint of the communists is limited. Now the guys are thinking that, hey, this trajectory is not going to stop, meaning that even the deployment at local government level of those of our own are going to be affected. So let's stand by ourselves because the brand has been dealt with a blow. That's why I said when framing my line of thinking that this posture is very opportunistic. It's not an honest posture, because if it was an honest posture, they could have taken it long time ago. Why do you take a posture like this when the ANC is on the verge of collapsing? But when the ANC was strong, you took a different posture that you want to swell the ranks. So when this alliance collapses and eventually dies, what next? In terms of what? In terms of the national democracy? Exactly, yes. No, I mean, the National Democratic Revolution is a thing of the past now. Let's be honest. It's a thing. I mean, it will just be rhetoric that, you know, those who stand to benefit, because this has been the argument that the ANC is a disciplined force of the left, according to the Morogoro decision, and according to Green Book, that the ANC is a disciplined. But the ANC, some have argued it's a broad church, it's not a socialist party, that if the Communist Party wants to pursue a socialist agenda, it must stand by itself. Remember, one of the reasons why the SACP accepted the notion of African leadership is the fact that there was that, I think it was a raid strike in 1922, where whites were demanding privileges only for themselves. Then there was a justification that in this country, because we have a colonialism of a social type, you have to have an African agenda that leads the National Democratic era. So that program now is going to fall away. That is going to weaken the ANC to the core. I'm not saying that the SACP is going to do well, but it's going to weaken the SACP to the core in a big way. Now, talking about weakening the ANC to the core, Prof, they say ANC is on the hunt for talented city managers inside and outside the party. I'm sure that's going to also cause havoc, because there are people who are within the party who are eyeing those positions. Yes. I know that one is just a gimmick. I mean, you know what happened. There was this excitement that the president has assembled his
troops when we called all the councillors and they went to Nazareth. Pretoria. What happened to that? Nothing happened. It's not. But we just had explosive revelations of institutionalization of corruption. So I'm saying that nothing is going to happen. You know, this is just a bluffing theory that the ANC is committed to dictatorship, to a renewal agenda. No, there's nothing of the sort. Now, finally, on the issue, Prof, how do members of the ANC stroke SACP sit in meetings like central meetings of the SACP? The following week, they will be on the NEC, and they are talking past each other like this. What does it do to the whole idea of the very same national revolution that you spoke about, the idea of saying we're servicing the poorest of the poor? I guess that's why the ANC wants to determine who is who in the zoo. Where do these people pledge their allegiance? But they don't want to be crude. They want to be diplomatic. So that's the agenda in my view. But I mean it's a sad state of affairs because the bulk of the majority of ANC members are poor people. Very tough. Very tough. Kugompo, where does it come from, Prof? Well, you know, some people are holding this view that post-colonial states need to be examined through historical lenses, that the past is still with us, that some of these old names, they basically symbolize a very painful past, and that the past is still with us, and we need to do away with the colonial legacy if we also want to do away with the baggage, you know, and the trauma. So I think these names are born out of a collective memory. And of course, you know, these names also, you will find that they are taken from one section of the liberation heritage. Yes. Konje mara kugompo ithatha kuthini kanye kanye? Your guess is as good as mine. I don't know. You will have to talk to a historian, but normally there is a democratic process that takes place, even though it is designed to achieve certain outcomes. But normally there is that. But I cannot tell you what does the name mean. Okay. No, Prof, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Thank you. It's also Mr. Mganalon FM, Professor Ntsikelelo Breakfast. Eka minkarhi Afrika wa vulavula namtshemba mi nga swirho swa vandla ra African National Congress kumbe swirho swa SACP namtshemba veri mina masiku ya 10 ku va mi teka xiboho xa ku mi ya gangisela tlhelo rihi loko swi ta ka timhaka ta tivoti n'wina mi ri yini ka mhaka yeleyo nomboro hili ya 0860002543 hi komisa leswi Professor Ntsikelelo Breakfast swin'wana swa swona leswi va vulavula hi swona timhaka ta ku a swi nge olovi ngopfu ku va ku hetelela ku hlayisiwa vuxaka lebyi byi tikomba ku byi kha byi ya mahlweni byi hela ntirhisano wa mavandla exikarhi ka vandla ra SACP na ANC xikan'we na nhlangano wa vatirhi wa COSATU ta tsundzuka ku sweswiwani loko ka ku vutisiwa ku mi ta mi gangisela va hi tivoti swi hetelela swi tisa switandzhaku swa ku loko ku ve a wu nge gangiseli tlhelo lerin'wani swi vula ku i wa tlhelo lerin'wani se loko xiyimo xi ri tani hikokwalaho ka yini swi nga vi swi vuriwa xikan'we kahle timhaka leti ta ku munhu a va na vuxirho matlhelo ha vumbirhi a hi wona a hi swona kumbe swi herile hikokwalaho ka yini swi nga vuriwi tano va kombisa timhaka ta ku xiyimo xo tika lexi mavandla lama ya nga hlangana na swona xana kahle ku nga va ku ri nyimpi ya xikarhi ka matsalani general wa SACP na ANC kumbe SACP yoxi helerile na ANC yoxi helerile kambe van'wana a swi koteki ku van'wana va vanhu lava va va kha va tshama ka tinhlengeletano ta ANC hi va lava tlhelaka va ya va tshama ka tinhlengeletano ta SACP van'wana va lava nge le ku dyeleni ka ANC a va nge yimi na swona sweswo swa ku
ku hetelela ku tekiwa xiboho lexi xi nga le ku tekiweni kasi van'wani va ku leswiwani swi vanga hi ku vandla ra SACP ra swi vona ku vandla ra ANC ri le ku khinsameni se loko ri karhi khinsama va pfa va suka a va ndli swa xigalani swa ku xi ta ya xi ya fa hikuva dzovo leri ri nga ta va ri kwalaya ka homu liya ri file vo loko va swi vona ku onge a ka ha tirheki la va sungula ku hina hi ta tiyimela se n'wameri yini nomboro i 0860 002543 a hi na miseni mihleketa na swi tiva ku mi koho swirho swa mavandla lama n'wina mi nga na tivuxiro hala na hala se ni lava ku tatwa n'we eka nhlekani loku mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo loko hi kha hi languta ka mavandla ya lama nomboro hi leyi 086 000 2543 na hi ngeta nakambe 086 086 000 2543 hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku mi angula mi ku yini vo sungula mi yingiseri hi loyi nhlekani papa mi before ni nghena ka le ANC ni timbutisa analyst ya n'wina ntsikelelo breakfast about vito ra ku gompo ya rito lera ku gompo loko ni endlanyana research botfet ri vulavula hi ku it's a place of a roaring rock or sound rock. It refers to a sound of waves crashing against a rocky coast. So risuka kwalano. Se himpela ku tekiwa xiboho ku thiwa doroba. Hi Mpfumawulo hileswaku se mi heleliwile. Hikokwalaho ka yini mi nga te OR Tambo city but mana loko ho ya hi ku tshama vito hi ku ya hi mavito ma ti-politician i swilo swin'wana leswi mi swi tivaka swi nga thiwa mavito ma ti-politician maybe a ko va ndlela yo va creative nyana a ni vuli ku vonani phela mina ni nga mi byela Lutergat i munhu Pietersburg i munhu Pretoria i munhu Johannesburg i munhu ma swi vona madoroba hinkwawo lama se hina vantima ha chava ku tshama madoroba lama hi mavito ya hina swantswa hi ya kuma Mpfumawulo na yini ti kona tindhawu ta xinghezi na to ti nga thiwa mavito man'wana a hi nge hi ku munhu ti tshama a Valley View ma swi ku Valley View a hi vito ra munhu ma swi tiva so ri nga ta ku va creative kumbe volo heleriwa mi lo pfumela leyo yo hetisela ku va heleriwile kambe mi ri yini mhaka leyi ya ANC yo swi tikomba ingaku va tala va hambi hi to vo outsourca kumbe vo ya ehandle ka vandla va ya lava varhangeri swi create picture yin'wana yo ka yi nga ri kahle hi mavonelo ma mina ka ANC loko mi ze mi suka ka vandla mi ya lava tilidara ehandle swi kombisa ku kwala ka n'wina a xikarhi ka n'wina a mi identifyangi vanhu lava nga ta mi rhangela so swi kombisa ku nga ku na lack ya swin'wana ya leadership within the party vonelo ra mina because loko ku ri ku a nga ri na lack ya leadership there's no need for them to go outside and hi vonelo rin'wana ra mina i ku va swi vona ku maybe ti-party leti tin'wana vo Action SA vo DA vanhu lava nga va fielda ku va ya va ti-representatives ta vona for instance mayor ka DA va veka Helen Zille va swi tiva ku Helen Zille i na influence yo karhi i na track record yo karhi maybe from kwala Western Cape a ri kona hi nga va maybe hi nga agree na yona ku maybe a nga endlangi lexi na lexi a Western Cape but yena track record i na yona loko hi tata Action SA for instance loko ya fielda maybe munhu u fana na tatana Herman Mashaba va na track record hi ngo ka hi nga agree na swona swin'wana leswi va nga swi endla hi nkarhi wolowo va ri ka DA mara swi ti kombisa ku va na vutivi va na experience
so sweswiwani laha ni nge hlamali loko mo xiya kahle botpet vandla ra ANC a Port Elizabeth ri ze ri teka tatana Denny Jordan ri va hoxa ka position ya vumeyara and nkarhi walowa maybe ku hambana ka kona nga ku tatana Jordan i member ya ANC mara swi ti kombisa ingaku a va nga ri na munhu within kwalaya within their circle loyi a va ta n'wi veka ka position liya so sweswiwani ni nge hlamali na loko vo ya va ya teka munhu loyi a nga influential around maybe for instance kwahala Johannesburg kumbe munhu loyi a nga mfundhisi wo duma kumbe loyi a nga actara yo duma va ya fika va n'wi hoxa lahaya thinking ku va attracta ti-vote se va nga attracta ti-vote kumbe xana kambe xivutiso ku swi vula yini hi lava va nge le ku yini ka tirhali ta vona swi vula ku vona va lava ku attracta ti-vote tihi loko ku ve lava va yaka ka tirhali ta vona hi lava va nga va tshembeki ya hikwalaho va hoxisa kona kwalano ku loko hina hi hexe hi tsandzeka ku kuma murhangeri swi vula ku I mean we are not good enough to lead. We are not good enough to lead. So that's why loko munhu o ze a outsourciwa a tekiwa kun'wana a tisiwa ku fana na kwala ka Munghana Lonene n'wi tirha kona botpet swi kahle mhaka ku munhu loyi a mi leader-ku is someone who was chosen from within. Loko ku ze ku ya landiwa un'wana kun'wana swi vula ku kwala n'wini nga kona ku hava vurhangeri ku hava munhu loyi a nga identifya ku a nga kota ku ri leader a ya mahlweni katika botpet. Nemetwe bottom na cancer swinene khesiri tlhelo rero mi nga ta na rona Thank you. ayi 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula mina na wena hi laha se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula. eka Munghana Lonene FM komba ndlela nongonoko i Africa wa vulavula ku haxela wona t kusuka studio 2 hi laha xiyimo xi nga kona mingisero wa mina se n'we mi ri yini ka mhaka yeleyo ngopfungopfu loko kha vulavula timhaka leti ti fambelanaka na vuxaka bya African National Congress hambi ku ri na SACP i leswi swi kumbexana loko hi tshameni mina na wena laha hi nga vulaku handle ka ku tipfinyinga ku i khale ka hi vulavula hi vuxaka lebyi ku a byi tikombi byi tikomba byi ka byi ya katsongo byi ka byi nyaka pfala se n'we mi ri yini se hi lava ku ta twa ku n'we mi nga swirho mi nga pfumelaka va fika va ku hayi khalanga i twala nga ri a nga swi kota ku ta hi fambisela masipala lowu a hi n'wi tekeli a ta a ni veri va ta hlotana na vanhu lava vo xanyana vo hina se loko vo ta va ta ni hlota mi nga pfumela kumbe mi ta ku hoyi a nga kona ka branch ya hina loyi nakona loko a kha nga ri kona ka branch ya hina swi ta mi vuyerisa kumbe swi ta mi fikisa kwihi ka xiyimo xa njhani xivutiso leswi hi nga le ku vutiseni xona a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani Nhlekani khalanga mjani papa mina hi pfukile hi ngo vona bati hi pfukile hi fanele hi twisisa khalanga ni kombela ku angula ka leya ya SACT na ANC ya hi fanele hi twisisa ku ri SACP yi ri a yimi na wona mfumo wa nhlengelo hi ku ri ku fanele ku ve na mfumo wa nhlengelo a fanele ku ve tiphati leti ti nga le ximathini lero vandla ra Democratic Alliance a fanele ri nga ri kona a fanele ku rumbexana ku ri MK ANC kumbexana EFF vanhu lava va nga na tipolisi leti fanaka kumbe leti yelanaka hikuva loko mo languta swilo swa ku fana na va land expropriation without compensation DA a yimi na swona ku khota yin'wana ya tipolisi leti ndavulaka hi tona so vanhu lava a va hleketi ku fana hi leswi ACP yi vulaka swona ku swantswa hina hi ya ti yimela hi ri hexe hi dlaya vuxaka lebyi na ANC ende xin'wana ANC kambe hi tlhelele nyana katsongo buta mina ku loko va ku a ku fanele ku swo loko a va ri rhandza tiko leri va SACP hi ku loko ri ku va ri rhandza tiko leri hikokwalaho ka yini va lave ku sindzisa sweswo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku loko ku ze ku ya simekiwa mfumo lowu van'wani va mavandla vo ala
se akufane kuye kwancengiwa kuncengiwa kufika rini tiko ri yimini nako hikokwalaho ka yini mi ta felela ka ideology na loko mi kha mi swi vona ku sweswi tiko ri ya tlhelo rihi ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku na vumbhoni bya ku tiko ra hina a ri kha ri ya tlhelo rihi hi va lava van'wani ma ha lava ku ya va vitana kwalomu mi nga ta va vitana kona. No, mhaka leyi mi vulavulaka Khalanga yi subjective. A hi nge vuli phela a ni voni xikulu lexi nga cinca ever since ku ri na DA la ka mfumo lowu. A ni ale na mina ku nga va ku ri hani lexi xi nga cinci kambe ni vula ku hi la hi nga koho la hi nga koho la mingisero wa mina tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi na matimu ya loko ku ri na xihlawuhlawu hi tlhela hi va na matimu na loko hi ri ka xidemokirasi. Ha swi tiva ku tiko leri a ri ri kwihi 1994 ha swi tiva ku tiko leri a ri ri kwihi 1999 ha swi tiva ku tiko leri a ri ri kwihi 2007 ha swi tiva ku tiko leri a ri ri kwihi 2015 ku na matimu hinkwako laha. No, ni mana n'we Khalanga mara a ni twa laya ka ku miku subjective a ni lava ku a ni landzelela yaleyo. No na mi okay no I speaking so a hi languteni mhaka ya ku ri DA tanihi nhlangano wu yimele yini. DA a hi nhlangano lowu yimelaka timhaka ta ku ri loko ri suwana i fanele kuma RDP kumbe i fanele kuma mudende kumbe i fanele kuma NSFAS kumbe xana i fanele i kuma ti-grant na ku mfumo a wu fanelanga ma na tikhampani a hi speaking so a hi languteni mhaka ya ku ri DA tanihi nhlangano wu yimele yini. DA a hi nhlangano lowu yimelaka timhaka ta ku ri loko ri suwana i fanele kuma RDP kumbe i fanele kuma mudende kumbe i fanele kuma NSFAS kumbe xana i fanele i kuma ti-grant na ku mfumo a wu fanelanga ma na tikhampani leti hinkwato onaka hi mfumo sweswi ti fanele ti mavokweni ya private ma twisisa ku swi njhani. So ideology yaleyo yi le ku lwisaneni na each other a va twanani and mehe okay mo ni mi nyika xikombiso Khalanga a hi languteni Eskom loko yo xavisiwa yi ona hi Khalanga i ta charge ku yena u lava profit leswi leswi swa ku fana na gezi leswi is a basic necessity leyi fanele kuma hi mani na mani mara the-police ta mara ma swi twisisa ku mi vulavula na mani buti wa mina mi vulavula na mina ene mi nge ni byeli mina namuntlha hi ri laha buti wa mina mi ku Eskom a yi si xavisiwa namuntlha hi ku i tikhampani tingani leti tirhaka Eskom a hi tshikeni kwala a hi tshikeni kwala ku na tikhampani to tala leti nga kwale ndzeni tin'wani ti yisaka na misava na maribye va kha va yisa malahla a ku ve ni vanhu misava ya ore yan'wani nhlekani eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inhlikani Bootpet aka Africa wa vulavula. No Bootpet mhaka leyi ya ANC na alliance ya vona i mhaka ya khale va kha va xungetana vanhu lava ku hambana swa tsandza. Lexi endlaka ku swi tsandza ku hambana vanhu lava va hlupheke ngopfu nkarhi wo leha swinene va ri vambirhi. So mina lexi a ni ta vula xona a ni ta ku a ni nga tivi ku va kha va rilela yini va alliance ku va swi kuma ka ANC. A ni ta ku a va tshama hansi va vulavula ka vula loko languteni sweswiwani xiyimo swilo swi le ku tikeni. I nga ku mavandla lama vanhu va ntima ya nga hlangana ya va vandla rin'we ivi ya kota ku fuma tiko leriwa ni vona nga ku swi ta lunga sweswo tani ku va va hambanahambana va ya le na leyi ku ri na ku holova inkombo Bootpet. Inhlikani Lonene na Vashum DP encindani muhumelerisi aka timhaka ta ANC na SACP a na vuxaka khale byi karhi byi tsekatseka ene loko xilo xi tsekatseka xi dlina se xi fanele xi hela xi wela ehansi se swi tikomba hi nga ri wona nkarhi wa koho se SACP na ANC byi gimeta vuxaka kwala lava taku va fika va vulavula hi ti-ideology teti va vulavulaka hi toho hi to namuntlha ti nga hi fikisaka madlanga la ku dyiwa timali ku thoriwa vanhu swilo swa ka swi nga twisiseki nga swi twisisi thoriwa xinjhani munhu wa kona
namuntlha va le ku giriweni ti-CFO hi lava va Mkhwanazi va le ndzeni namuntlha hi mhaka ya ti-ideology ta vona. So va nga zi va ta byela timhaka ta va DA na ideology ya yona SACP a yi nga yi tsakili. So mina ni voni different tiko ri fanele ro ya mahlweni leswo swa ti-ideology hi ta swi vona ndleleni. Enhlikani but Eric na but Pete na vayingiseri ka MLFM mina ni ta sola timasipala leti wisetelelaka vaakatiko tiyindlu ni vona swi nga tshamisekanga swi tikomba kahle leswaku vona tihosi a va na ku tirhisana loko ku ri hi ku va na ku tirhisana a va ta lemukisa tihosi ku byelani vaakatiko van'we va nga tshuki va endla swilo swa ku fana ku maka tiyindlu etindhawini leti hikuveni tindhawu leti i tindhawu ta hina kumbe hi la ku ta tirhisa swo karhi va wisetelela vaakatiko tiyindlu but Pete ku ri hi ku tindhawu teto a vola endla nchumu ko va sweswiya swa ku la ku kombisa ku ri no vo va na matimba ku tlula tihosi kumbe vo a va tekeriwi hansi ku tlula tihosi ni vona swi nga tshamisekangi swilo swo fana sweswo i novhele kwala ka N'wamitwa bye bye but Pete bye bye mingiseri wa mina i ntiyiso ngopfu sweswo leswo na to tihosi a ti fanele ti byarisiwa vutihlamuleri bya ku loko vanhu va a swi khataleki leswaku rhumeriwa ka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inhlekane Butpet inhlekane vayingiseri madzolonga yo ku chayela Butpet ma nge pfuki ma herini hikokwalaho ko ku vanhu a va swi koti ku chayela loko no ka va swi koti ku chayela ni volo ku kombetela movha Butpet vanhu a va yi tivi milawu ya patu hi yo holovisaka vanhu kinga i corruption vanhu vo nyikiwa tilayisense va nga se tshama va famba va lavisisa ku loko munhu a driver kumbe ku chayela i fanele loko a hlangana na robot yi nga tirhi swi vuriwa yini hi ku loko robot yi nga tirhi i stop sign n'wina Butpet mi ti driver la movha kahle mi fika mi yima hi ku mi hlonipha leswi robot yi nga tirhi hi ku munhu a hindza hi rivilo i hindzisa leswi se ma nghena Butpet a mu hupa a tlhela loko a heta ku mu hupa a mu komba rintiho ra le xikarhi se yi suka ku cacaniwa kwalano laha nga ta kumeka ku Butpet ku lwiwa a ku lunghisiwa corruption Butpet vanhu va kuma tilayisense hi ndlela ya kahle. Nhlekani ikhala muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene ni lava ku yangula ka mhaka leyi le Mledani swa tika Butpet leswi nga humelerisa xiswona ko va ku swi hi pfula mahlo na hina van'wanyana hambiloko ku ri ku i khale mahlo hi kha hi pfuriwa kumbexana ho va hi kha hi honisa hi ndlela yo liya tanihiloko mi boxini ku swa ku humelela hambi ku ri zanini mhaka ya ti-open space khalanga ya tika loko munhu a kuma open space a nga ri na vumbhoni bya ku hakanene a nga aka ka ndhawu liya a hi papalateni hi papalatisa leswiwani hi hlayisa swikhwama swa hina hi ku loko se mfumo wu ya teka ndhawu wa yona se hi ta sala hi kha hi rila na vana hi nga ha swi tivi ku se hi ta nghena kwihi kumbe ku ri mali yo hetelela leyi munhu a nga aka hi yona se lexi mina ni xi vonaka khalanga i timhaka tetato loko munhu a fane a aka nchumu wo karhi ndhawini yo karhi a rhangi a endla vulavisisi ku papalata ku onhekeriwa hi ndlela leyi inkomu khalanga sweswo mingisero Munghana Lonene FM kuma ndlela khenseli ku va mi te na tlhelo ra n'wina ra timhaka masiku hinkwawo hi tshama hi kha hi mi tsundzuxa leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. sweswo mingisero Munghana Lonene FM ku ve na nkarhi laha ku nga vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti mukhomixinara wa maphorisa u ta fanele a hlamula a khoto hi n'hweti ya Dzivamisoko a swi twa longeti siku leri ra ha ri kule ngopfu siku rero ri vuye ri fika i namuntlha se la ku vutisa ku eka vativi va nawu ku kahle leswi a swi vuriwile ku nga se fika siku leri a va ku languteriwa yini ka mukhomixinara namuntlha loko va fikile ku ndleke yini nako swi vula yini a hi amukeleni mutivi wa nawu dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa ndo wa Ntukulu hi twa ku yena angula a ku yini Ntukulu nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani malume wa mina wa muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene khensa swinene man loko ku nga se fika namuntlha a ku
vulavuriwe swin'wana hi mukhomishinara a va ndliwe yini a va lo hikuva ku pfa ku a va chajiwangi a va ndlangi kahle loko ku vekiwa siku ra namuntlha a va ku mukhomishinara va vekela siku ra namuntlha ku ta endleka yini Muhaxi na vayingiseri hi ta tsundzuka ku ku na tindlela to hambana ta ku endla ku munhu loyi a faneliwaku loyi a hleketeleriwaku ku i endle nandzu a ti vonakisa ku yona a khoto ya nawu kumbe ka huvo ya nawu. Xo sungula va langutisa kumbexani na milandzu leyi a nga langutisana na yona na ku nkarhi wun'wani va tlhela va langutisa na ku i munhu loyi kumbexani a nga ta ya mahlweni na ku endla milandzu yaleyo kumbe milandzu ya koho hi leyi yi nga vekaku vaakatiko ka khombo ro karhi. Se tindlela ta ku to hambana mi ta tsundzuka na kwala makaya ku na nkarhi wun'wani maphorisa va taku va fika va ku rini va siya xipapilani ku hi kombela ku mi ta police station kumbe loko mi ta a police station hi ta kota ku nyisa court hi ndlela yaleyo. Se hi leswi swi nga endleka eka mukhomishinara ku va nyike notice ya ku va fanele va ta kota ku ti vonakarisa maphoriseni va ta kota ku chajiwa ivi va kota ku ti vonakarisa ka a court. hayi ti hi tlhelerisela kwalaha ka tivhene kahle tivhene ta hina va mbuyangwana kambe a swi na mhaka hi ta vulavula hi nkarhi wun'wani yaleyo mutivonawu a hi tlheleleni kwayala ka ku ku ve hi fike njhani ka ku ze ku endleka leswi ka mukhomishinara. Mi ta tsundzuka ku mukhomishinara i accounting officer wa xiphorisa South African Police Service. Ni ngo kombisa ku kumbexani mukhomishinara i le ka xiyimo xo fana na director general leswi hi switanaka hi kombisa hi ku i DJ. I le ka xiyimo xa ku va accounting officer ku fana kumbexani ni nyika xikombiso xa ti-municipal managers. Kambe mi ta tiva ku timhaka ta mafambiselo ya macheleni aka mfumo na mindzawulo ya mfumo hi tirhisa nawu lowu va wu vitanaka ku i Public Finance Management Act. Hi wo fambisaku na vulawuri na makhomelo ya timali ta mfumo na tindzawulo. Se ku na section 38 aka nawu lowuwani. Section 38 yi swi veka kahle ku the accounting officer ku na swilo swo karhi leswi va nga languteriwa ku va swi endla kumbe matikhomelo ya vona loko swi ya hi ndlela ya ku lawula swilo swo fambiselana na timali. Loko vo tlula nawu lowuwani hi koho laha va swi kota ku nawu lowu wu tlhe wu veka le makumu loko ni nga hoxisi le ka section 88 laha wu vulaka ku loko mo tlula nawu lowu kumbe loko mo tlula xiphemu xa nawu lowu mi ri accounting officer mi nga mangaleriwa nandzu na koho loko mo kumiwa nandzu ka nandzu lowu mi nga ta mangaleriwa wona ma swi kota ku mi gweviwa mi ya tshama xitokisini kumbe mi gweviwa mi nikiwa fayini kambe ko tala xigwevo xa kona a xi hindzi malembe ya 5 kumbe leswi vitanaka i 5 years. Se hi leswi mukhomishinara va nga langutisana na swona sweswi va langutisane na nandzu lowu wu huma kwihi. Wu huma laha ka tender leyi a yi nikiwe kumbexani lava va nga duma milandzu ya vona yi nga khoto sweswi lava va Medicare 24 lava va khampani leyi yi khumbanisiwaka na Cat Matlala. Mi ta tsundzuka ku khampani leyiwani yi vuye yi awadiwa tender leyiwani swi kumeka ku a yi awadiwangi kumbe a yi nyikiwangi hi ndlela leyi nga fanela leyi fambisaka na nawu. Ku na swo tala vukungundwani byo tala lebyi nga endleka ku fikela loko va nyikiwa tender leyiwani. Se mukhomishinara veri a va endlangi hi mfanelo kumbe a va tirhisangi ntokoto wa vona na matimba lama va nga nyikiwa hi nawu ku va accounting officer ku va sivela swilo leswi ku swi nga humeleli. Se sweswi mi nge loko ni languta la nhlangano wa vahaxuri va chajiwa hi ivi vuxaxameta milandzu leya swi vula yini ka ntirho wa vona tanihi mukhomishinara wa maphorisa?
mi ta tsundzuka ku mukhomishinara hikwalaho ni nga ni vula ku ntirho wa vona kumbe position ya vona yi fambelana na leya ya ku va munhu a ri director general va thoriwa hi president se munhu loyi a va tholaka hi yena loyi a nga na matimba futhi ya ku a va yimisa entirhweni kambe loko va langutile va fanele va tirhisa matimba ya vona president va langutisa ku munhu loyi hi mpela milandzu leyi a nga langutisana na yona wa fanela na ku va a tikuma a ri ntirhweni kumbe a ri ka poso leyi a nga ka yona ni nga la kumbexana ku vhumba ku khoto yi nga ku yini swi ku yini loko swi ya mahlweni kambe swivutiso swi ta tshama swi ri koho ku swi fanerile na ku munhu loyi a rhangelaku maphorisa munhu loyi a fanelaka a vona ku ku na ku rhula tikweni vugevenga bya antswa na hinkwaswo na yena i langutisane na nandzu wa vugevenga na hambi ku ri ku nandzu lowu va rhwexiwaka wona a ko va nandzu luwa wo kumbexana hi ku va yivili kumbe va kume va ka va endla swa vukungundzwana hi ndlela yaleyo kambe xiyimo xa vona swi va swi nga tshamiseka ngopfu ku hi tikuma va karhi va ri ntirhweni hala tlhelo va ka va langutisane tikhoto ni vona nga ku leswi swi nga antswaka i ku kumbexani va nyikiwa leave kumbe swin'wana swo va wisile va sungula va tirhana na milandzu leyi va nga langutisana na yona ku nghena munhu a acta loyi hi nga ta vona ku swi ta va swi kha swi fambelana na leswi kumbexani tiko ri nga ka swona swa leswi humelelaka ka madlanga commission ku sweswiwani hi busy hi le ku tlineni ka tindzawulo ta mfumo hi busy hi le ku tlineni ka mafambiselo ya vuphorisa na swilo swo tala kambe ni vona nga ku ndzhuti wa xiphorisa wu pfa wu ka wu nga tshamisekangi kahle loko ri ku nkulukumba wa maphorisa na yehe wa ha langutisane na milandzu na koho wa ha famba tikhoto kambe hi nga va na mavonelo yo hambana kwalano hi leswi ni swi vonisaka swona sweswiwani ve ri nandzu wu hundziseriwa mahlweni wu ya va hi siku leri ra vu-13 na koho loko va ya koho va ta hlangana na tatana Matlala kambe hi nga siya kwalano a hi sunguleni la ka ku kasi hikokwalaho ka yini loko ku yiwa khoto swa tiveka ku siku ro sungula nandzu wu hundziseriwa mahlweni i ncini xi endlaku leswi ku na swilo swo tala leswi endlekaka xo sungula milandzu yo tala munhu loko a endla leswi hi swi vitana ku i first appearance ku ti vonakisa ro sungula eka huvo ya nawu i sungula a khoto ye le hansi leswi ku nga magistrate court hi laha a fikaka koho kumbexana i siku leri a nga ta va chajiwile a appeara ro sungula ku na swilo swo tala leswi fanele swi veketeriwa ku ya hi maphepha lama ma tirhaka a court a swi kotakali ku swi veketeriwa hi siku rin'we kumbe hi siku leri a fanele ku a appeara swin'wana swi lava ku a sungula a appeara xo sungula ni mi nyika xikombiso ku swi tika njhani hikwalaho mi kuma ku vanhu vo tala na hambi va hleketeriwa ku va endle milandzu yo karhi mi kuma ku na n'wina va n'wamahungu a mi koti ku va humesa ku hi loyi munhu loyi a nga endla nandzu mi rindzela a sungula a appeara a court ku mi kota ku vula ku i mihleketeriwa hi mpela leswi hi swi vitanaka ku i accused wa hekiwa i muhekiwa se kusuka kwalaho ku na paperwork yo tala leyi fanele yi va kona kambe xilo xikulukumba i ku nandzu lowu yin'wana ya kona yi ya hetelela yi nga ha tengiwi laha ka magistrata but yi fanele yi hindzisiwa yi ya ka tikhoto tikulukumba ku nga va ku ri a regional court kumbe wu ya a high court se a swi kotakali ku wu nghena hi siku rero wu tengiwa hi siku rero ku na process nandzu wu fanele ku na swin'wana leswi vitanaka ku i ti-indictment swi fanele swi endliwa swi famba swi ya a high court va kota ku transferiwa kahle ivi va sungula ku ya tenga kahle a high court ku na swilo leswi hi swi vitanaka ku i ti-pre-trial ku loko se nandzu ya sungula ku nga vi na un'wana ku a ni kumangi phepha ro karhi a ni byeriwangi swo karhi swilo hinkwaswo swi fanele swi va swi tshamisekile nandzu loko wu sungula ku tenga wu tenga ku nga ri na ku yima se a hi languteni ya le ku ya mahlweni ka heka ku lexi xi endlaku ku va yima kumbe va ya va ndhawu yin'we na tatana na vanhu vo fana na tatana Ket Matlala i yini mi ta tsundzuka hi leswi hi vulaka ku nandzu lowu wu humaka milandzu yaleya i milandzu yin'we leyi yi fambiselaku na vukungundzwani lebyi nga endliwa loko ku awadiwa tender leyi loko yi awaderiwa khampani ya
tatana Matlala. Hi swona swi endla ku nandzu lowu hi ku huma ndhawu yin'we va fanele va yima xin'we hi nkarhi wun'we a boxini. Swi nga handleka kumbexana loko ri ku na ku hlwela va apply swin'wana va swi vita ku va vona va tengisiwa va ri tlhelo naswona swa kotakala swi ta ya hi ku va hlamuserisa ku yini a khote ku why vona va fanele va tengisiwa va ri voxe. Nakona loko ri ku xigwevo xo sungula nandzu wa vona a wo va nandzu lowu kumbexana hi nga vula ku wu serious ku fana na lavan'wana kumbe i vugevenga byo fana na lavan'wana nakoho loko ku ri ku va nga tengisiwi swi va khomeleta ka swo tala swo fana sweswo khote yi tekela henhla swilo swo tala va swi kota ku va apply va tengisiwa va ri voxe a tlhelo kambe sweswi nandzu lowu va nga langutisana na wona wu huma ka milandzu yaleyi tatana Matlala yin'wana ya vona va langutisaka na yona. Hi nga vulavula hi mhaka hi milandzu leyi yin'wana ya ku va hleketeriwa ku a va ri ka vukungundwani byo lava ku dlaya munhu un'wana na yini liya hi yin'wana ya le tlhelo. Leswi sweswiwani hi vulavula hi leyi yi khumbaka thendara leyi ya Thembisa Hospital. Sorry, leyi khumbaka Medicaid, na ndzawulo ya vuphorisa Medicaid 24 ya le tlhelo yi tele ngopfu mi ni khomela muhaxi ku yi katsakatsa. se ni vula ku loko se a ku heta ku vula sweswi ku a va nandzu lowu va khomeriwa kona kumbexana wu fambelana ngopfu na mafambiselo kambe loko wu famba ngopfu na mafambiselo ku ve va tshama tlhelo rin'we va tshama ndhawu yin'we na tatana Cat Matlala hikokwalaho ka yini va nga khomiwangi ivi va huma hi bail sweswo. Mi ta tsundzuka ku milandzu ya vanhu lava na hambi ku yi huma ndhawu yin'we a yi fani. A hi nge laha leswi hi vulavulaka swona swi ta ya hi ku vumbhoni lebyi byi nyikiwaka byi ta va khumba ku fika kwihi kambe sweswi leswi hi swi tivaka i ku va tsandzeke ku teka magoza ku sivela ku vukungundwani lebyi a byi ka byi endliwa loko nyikiwa tender leyi byi nga vi kona. Hi leswi va nga langutisana na swona as accounting office. Kambe ku va mi ta tsundzuka ku na swoho vumbhoni bya kona se byi ta kumbe swani swa kona swi ta suka swi humelela na le ndzhaku ka loko va ye ka Madlanga Commission na loko ri ku lavisiweni swa kona swi va hi laha swi humelela a rivaleni leswin'wana kumbe lavan'wana a va seji va khomiwe khale va khomeriwa sweswi va nga khomeriwa swona hi ku vumbhoni a byi ri kona a byi ri a rivaleni kambe sweswiwani lawani hi vulavula hi mafambiselo a hi vulavuli hi ku munhu loyiwani ku na xiphemu kumbe ku na xiyenge lexi a nga xi tlanga loko ku ka ku ndliwa vukungundwani lebyo nyikana tender leyi. Swi tikomba ku vumbhoni lebyi nga kona leswi va rhexiwaka swona a va nga ri kona a va khumbeki kambe va khumbeka hi le tlhelo a ka tlhelo ra ku vona hi vo mufambisi swilo leswiwani a va fanele va swi vonile a va fanele va teke magoza. A hi tseleni n'we mi mutivi wa nawu xivutiso lexi ni mi vutisile no tlhela ni vutisa futhi ni ri a ku na nawu wu nge loko i va mukhomishinara wa maphorisa a wu fanelangi i va yi kumeka i ri ka swiyimo swo nge ku fana na leswi hi nga ka swona ke mikama yin'wana loko n'wina vo dyondza mi kha mi vulavula mina leswiya swa va beyond reproach a ni swi tivi swi vula yini kambe hi pfuneni hi ku a hi lavi ku hlamala minduku hi twa wa ku hayi president va yimise mukhomishinara ku ve a hi ri na mutivi wa nawu loyi a ta hi byela ku nawu wu ri loko xiyimo xi te tani lera ku hi nga hlamali loko swo tshika swi ndlise leswi. Hi mpela mi vulavula ntiyiso muhaxi ku na ti-position tin'wana laha tikweni munhu u fanele a va beyond reproach. Ni tshama siku rin'wana mi ni vutisa ku hikwalaho ka yini ni nga apply ku va judge. Xo sungula mina sweswiwani na 20 years ni ri advocate ni nde vudokodela bya nawu i khale ni ka ni ya court kambe mina hi le ka mina hi ku ti tiva ka mina ni ri
na ha tiyimela ni kulanyana kumbexana ni fika laha ni swi twa ku ni na ndzhuti a ni lava ku mindzuku kumbexana loko va ku ni jaji mi ni kuma ni ka ni cina hala xiseveseveni ni ka ni ntayeni swilo swo fana na sweswo ni nyika xifaniso lexi a ni jaji lava van'wani va nga tshika ka senzomeyiwa hi nga vulavuli mavito kambe a hi pfa hi va vona va ri ku cineni kun'wana va ba xigubu swi nga ri nchumu a ko va xidyoho ku cina a ko va xidyoho ku participate ka ndhavuko wa mina na yini kambe ku na tindhawu tin'wana leti ti nge pfumeli ku ni tikuma ni ri koho loko ri ku ni jaji kumbe yi khomeni kwalano mi ta vuya mi hetisa no kombela ku hetisa ni kuma nhlokomhaka ta mahungu mi vuya mi hetisa hi Muchucha advocate ni khomeni tani advocate dokodela Tsietsi Ramatshekisa lo wa ntukulu wa mina kambe ya tweni ku manga misava a ri ambiri ya ta yimise ku yini sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM kese lihlolani fanele magayisa loko mundzi mutana lihlolani fanele magayisa a vulavula henhla muka i nguva leya maafukade a ni na nsimu ya maafukade i nguva ya koli se nguva ya kona lesi na swi tiva ku hi yo mhaka mi twa kha a vulavulela henhla mbili ya yena yi lo relele kama hetsini na mutivi wa nawu dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa la hi timhaka leti a kha hi bula hi tona a ni lavi ku i yingisele Afrika wa vulavula namuntlha ivi mindzuku kumbe mindlwana kumbe siku rin'wana i twa va ku president veri ivi va tlhe va vula a ni va vula va ku ya hi nawu wunge ku ve hina mutivi wa nawu a nga swi vulangi se hi yo mhaka ni va vutisini a va kha va hlamusela tokolo a wa ha ni kombisa ku hikokwalaho ka yini i nga lavangi ku va jaji hayi ku ni ke xikombiso xexo mara hayi ku kumbexana swi nga endleka ni hetelela ni nga swi lavangi kumbe ni nga yangi kambe xikombisweni lexi no lava ku xi nyika ku hi landzelela kahle loko hi ku beyond reproach hi vula yini mi fanele mi va na matikhomele man'wani ya le henhla swinene hikuva laha mi fambaka kona kun'wana na kun'wana mi famba na ndzhuti wa ntirho wa n'wina na position ya n'wina xiyimo xa n'wina kwalaha mi nga kona se hi leswi hi nga langusana na swona sweswi ka commissioner Masimula ku ndzhuti wa vona wu le kwihi sweswi loko ku ri ku hi vulavula hi commissioner loyi a langusanaka na milandzu commissioner loyi a nga ha gweviwa commissioner loyi a nga ku fambeni ka tikhote commissioner loyi loko a ri a khote i ta va a yime kusuhani na munhu loyi hi n'wi langutaka sweswi na hambi a nga swi gweviwa loko hi twa milandzu ya yena i milandzu leyi chavisaka swinene se hi laha president va fanelaka va ti vonakarisa ivi va teka xiboho lexi xi nga ta endla ku vito ra maphorisa na loko mi kha mi vona phorisa ri karhi ri famba laha mi swi twa ku i vanhu vo xiximeka i vanhu va nawu i vanhu lava va hi tirhelaka i vanhu lava lavaka hi sirheleleka hayi ku hi kuma se commissioner va tshama va ri henhla na le hansi va ya tikhote va ndla yini hala tlhelo hi kha hi lwisana na ku vuyisa ndzhuti wa xiphorisa se president va fanele va teka xiboho ku ya hi matimba lava nga na wona kambe ku ya hi mina ni ta vona swi nga bihangi ku va yimisa eka ntirho va sungula kumbexani va kuma ndlela ya ku milandzu leyi yi sungula yi hela hi ndlela leyo kambe hi nga rivali ku ko tala loko ti-commissionara loko va humesiwa ku fanele ku sungula ku endliwa commission of inquiry ya ku komba kumbe ya ku lavisisa ku hi mpela va ha fanerile na ku va ri ka position yaliya a hi munhu loyi mi ngo pfuka hi xa mundzuku mi n'wi humesa hi ku lava ka n'wina hi ndlela yaleyo ku na swilo swo tala leswi fanele swi landzeleriwa ku ya hi nawu na hi vumbiwa lebyi nga na byona a ni vuli ku ni dya hikuva a ni vuli swona no vona ku bya ha ri na ntirho mina ri va ta ku hayi hi ku ya hi mhaka ya ku ya section 4 ya yini hi mhaka ya yini se hi boheka ku va i yimele tlhelo hambileswi ni nga ha swi tiveki ku ya sala mani ku emaphoriseni ku hi n'wana wa yimele tlhelo mi nga hlamali mutivi wa nawu loko mo twa sungula va ku khala nga ve a nga ha ri kona ka Munghana Lonene va n'wi vitani apa comment ya wolo liya hi ku ka ha ri ha munhu la hayi no ha pfumela mi vanhu vo xiximeka mi vanhu vo tihlonipha mi nga ya mi ya teka position liya ti vona khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta kensini inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i dokodela Tsietsi Ramatshekisa advocate hi ndlela yaleyo lava a va kha va vulavula hi timhaka ta nawu un'wana wa swidyondzeki swa le henhla swinene loko swi ta ka timhaka ta nawu letele vanhu vo tala
ku na vanhu vo tala va nga vativi va nawu sweswi ni vulavulaka na wena va nga yimisaka voko va ku a ku ri mudyondzisi wa mina a ku ri muleteri wa mina a ku ri sweswo se i ntiyiso ntokoto makumembirhi wa malembe ya ntokoto lama a nga le ku fambeni na wona hi yo mhaka na hina hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona wa hi vo mhaka kona seke a hi mitwaneni va ka hina se hi le ka pfulela u tshika 0860002543 eyi mhaka leya ya le emerentia ya baba kambe leya ni na ku sungula hi yona ngopfu ya tihosi a ku ri leya ku a ku na ndhawu leyi nga ri ku ya munhu ma swi vo se swi vula ku loko vanhu va ku va xaviseriwe tindhawu va ku a yi fanele ka masipala va xaviseriwe hi tihosi a swi fanele swi na tihosi ti nghena kwalaho ti hakerisiwa sweswi ti hakerisiwa ti ta kota ku rinda loko hosi yi ta yi ku hayi mhani swi tivi ku fanele ku ri va lava va tindhuna a ni ya hola loko n'hweti hela yi ta rinda ku yi tiva ku tindhuna ta yo yi tile ku ndleni ka yini la tikweni ra yoho kumba swo 0860002543 enhlekani Aye Buddha. papa Mpukile. hi pfukile hi nga vona bot Hayi Pukile. I can't. Makali ya SSCP mina ni yivona hi ndlela leyi. Xikongomelo xa SSCP a xi cincile leli a xi jikini leleni leswi valungu va nga xiswona va DA hi ndlela leyi va nga hi yona va ti vula ku tiko leri i ra vona hina hi fana na mukachi loyi a nga fika mutini wa n'wina Woodpet a fika tshama ivi loko n'wina ni sungula le na timitini ivi a tshinela a la ku hlamula hi leswi hina hi nga ku hi tshinela hi la ku hlamula tikweni ra vona se xikongomelo xa vona i ku teka tiko leri va ri yisa mahlweni vona handle ka munhu wa ntima emavunwa sweswo yima nete ya yini va na nhlayo le henhla va ta teka AfriForum va tshika ANC hambi i mavunwa loko vo ndla yini vo titwa va tikuma va ri na nhlayo ya le henhla ya tivhoti va ta teka SACP AfriForum va hlanganisa ivi va sideline ANC hambi loko munhu mavunwa mina mavunwa masoko lexi ndlaku ku mavunwa hi mhaka yini i mhaka ya ku ma yi vona DA yin'we ku yi na swirho swihi masitoku federal chairman ma yi vona DA leyi vulavulaka yona swi nge koteki hi yo mhaka mintlhelerisela ka muyingiseri un'wana a nga tshama vula kwala ku loko DA yo teka mfumo hi ta tlhela ka xihlawuhlawu njhani hi ri na vumbiwa kasi vumbiwa i bya ANC kumbe bya tiko xihlawuhlawu xi hele xi hele tibukwini a xi helanga ka vanhu ni vula ku swona mara loko mi ta tlhelela a xihlawuhlawu laha tikweni ku na nawu nawu wu le maphepheni a wu wanga a wu le ku tirheni nawu wu le maphepheni se loko nawu wu nga tirhi i nandzu wa DA a hi nandzu wa DA loko nawu wu nga tirhi a hi nawu wa DA swi vula ku loko ko va ku na un'wana a endlaku swa xihlawuhlawu ivi munhu mangalela nawu wu nga tirhi swi nge vuli ku mhaka ya DA hambi sweswi helelizile va ku i la ku meyara a joni a khayeni xa ku ri ku fana na le Alexander ma swi vona mani nga vulavuli ngopfu hikuva mina malembe ya mina ni vuya hi le kulenyana ene hi sweswi hi dayaka sweswo hi ku vanhu sweswiwa loko munhu a nga chavi ku cukumeta malakatsana lama nga fanani ma cukumetiwa kona ivi a ku mfumo wu le ku tirheni se na sweswo loko hi ya fananisa khayelicha na tindhawu tin'wana swi ta lava hi langutana ku hi suka kwihi kambe sweswi mi nge malembe a hi yimeni kwalaho Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela hi nga lahlekisani
ngalahlekisani hi mhaka ku hi la ku fikelela swo karhi a hi vulavuleni leswi swi nga ntiyisi un'wana hi loyi nhlekani Enhlekani Buthpet. papa Kani Buthpet. hi va laha hi ngo voya Pfukeni Buthpet. n'wina mi ri Mina ni nga ku mali ya ku aka ndhawu ta ku nga tshamisekanga Buthpet. ya Buthpet swilo leswiwa swi vangiwa hi ku a ni ngo masipala loko wu ri na ndhawu loko ku fanele ku akiwa ndhawu masipala u fanele u rhanga u hlangana na tihosi va kombisana ku laha hi le xihehleni laha hi le nkoveni masipala i tala ku endla yini laha hosi laha i tala ku endla yini se loko wo fika kuma swa ku ni nga kombisa xikombiso kuma swa ku laha ku nga koho a ku fanele ku va na stand mara ku masipala u ta tsema stand a wu ti ta tsema stand vanhu va za va ti akela ndhawu ku ta ku nga ri kahle maka so masipala nga tanga ta tsema stand ku tsema hiyo leyi va nga ku problem ene ntiyiso leswi mi swi vulaka ku ongeti ku na ku koka milenge loko swi ta ka timhaka ta ku tsema switandi leswi ni nga swi tiveki ku xiphiqo ku nga va ku ri yini ku va va kota ku va va endla tani ku na ku koka milenge loko na ha dyondza a Giyani College a ku ndliwa ti-F loko ni dyondza Giyani College a ku ndliwa ti-F hayi a ni na ku ta mi byela ku rini a ku ndliwa ti-F se i ta swi vona ku lava vanhu va nga tumbuluka ndzhaku ka lembe ra ku fika namuntlha a va kha va swi kuma ku switandi ma swi vona a ku tsemiwi switandi no nyika xikombiso hi le Giyani so i tindhawu tindhaku loko ku nga tsemiwi switandi ti hetelele kwale Giyani vula ko loko ku nga tsemiwi switandi swi hetelele swi tisa mani swi hetelele swi tisa risinga vanhu va tsemeriwa switandi masin'wini vo tshama va bodlomerile masiku hinkwawo hi mhaka ku a ku na munhu a nga fika va tsemela switandi ka ndhawu ya kahle tshameki risinga lava tshama kona va ta mi byela hi mhaka ya ku a ku ri masin'wini kambe ku ri rito rin'wana very yini ve kwandasi hi le kwandasini la ma va mhaka kona so xiphiqo xa ku kahle loko ku ka ku ndliwa ku ka ku planiwa ku ta tshamisiwa ku yini ku vanhu va kha va ngetela hi ka endla sweswiya swa le bibeleni tswalanani mi andla hi ka hi andla hi taniya hi va hi kha hi fambisa ku yini ka timhaka ta ku kuma ndhawu yo tshama ka yona ma vo mhaka kona se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wina ri vuye ri n'wi tsema mingisero luya mani hi twa van'wana ku va ri yini nhleka Hey, Buthpet. papa Mpfukeni. hi ngo vona Hayi, hi vatu. kheseri buti wa mina Buthpet ni la ku vulavula le Mledani. ya Buthpet swi vava ngopfu ma vona ku u tshikiwa u aka va kha va swi vona ku le ku akeni va nga vulavuli nchumu na tona tindhuna teto tihosi loko munhu yi sungula laha loko hi vulavula hi village yitsongo ngopfu hosi kumbe ndhuna ya swi kota ku jika village hinkwayo hi siku kumbe like se wa swi vona ku okay laya ku le ku akiweni so why va nga kotangi ku va ya laya va hlamusela ku okay hi ku laha mi le ku akeni la a mi laveki nakona loko munhu a ze a aka stand Buthpet ku va ku ri na ndhawu leyi va ku yi pfuriwile va ku leyi le new stand ku akiwa stand ende sweswo munhu a nge zeli yena hi yexe a ti sukela a ya aka stand u fanekele ku va a ye kwini a hosini a ya tsemeliwa stand se loko ku ze ku fika nkarhi la ku masipala yi ta hi yoxe yi ta tlhatlha tindlu ta vanhu leti va nga aka mi kuma ku munhu u akini hi mali yo hetelela a nga ha ri na la a faneke a tshama kona ku se a va hahlulini kwalaho swi gina se swi sungula ku vava hi mhaka ku tihosi ti swi vonini ku vanhu va le ku akeni and na loko se va hetini ku aka a va yanga va ya va hlamusela ku ri laha mi nga kona ku wrong a mi fanekelanga mi aka kona a hi misava ya hina so tihosi na tona a ti fanekele kumbexani swi tlhelela kwalaya ka ku a hi endleni vutilavisisi bya ku loko hi nga se aka hi kota ku famba na structure leswi hinkwaswo ni ya ka Ndabezitha ni ku na ku kuma xitandi ni xavisele hi Ncinda ivi Ndabezitha ku a ku xavisiwi xitandi laha Ncinda na ku xavisela ku xitandi va teka mali ya wena
mayivona se xiphiqo ku va hi jahili na ku tshemba kwa thakani swa mfumo lowu ma swi tiva hayi ma swi vona i kangani mikhukhu ya leyi ndliwaka ku ri madorobeni na hinkwako va va kha va susiwa va vuya va susiwa va vuya va ta mi byela ku ku ze laya ku va na extension mani a hi lo susiwa hi vuya hi susiwa hi vuya amadorobeni ka antswa botpet swa twala hi mhaka ku va va byeliwini mara a standini amledani hi le standini a ni tshembi ku va nga va byeliwini vanhu lava ya ku ri laha mi nga aki la kusuka a vuhosini swi sungulaka swona ku na ti-structure a ku fanele ku yiwi kona kule a vuhosini ku ya hlamuseriwa ku ri ni kume xitano mara lexi xi ni vilerisaka i mhaka ya ku a swi nge endleki ndhuna kumbe ti-committee ti nga kona kwala standini ti nga swi vonangi ku vanhu va le ku akeni laya yes mandzisa botpet and hi laha lava va nga fayekeriwa va nga luzekeriwa a va fanele va pfuka hi vona vanhu valaha ma vona ku ri okay so hi ku laha se mi le ku akeni and a ku fanekelangi ku akiwa a va fane kwalaya va vheti va swi vona ma vona la joni na swi twisisa ku okay va nga vula ku ndhawu leyi a mi laveki laha mara munhu a fika a tshoma a dzima xikhukhwana kwalaha a suka a tsutsuma famba a ya nisarana u va a gadisi hi mikhukhu laya ku loko vo fika va hahlula mikhukhu loyi a nge vi na problem mara yindlu ya 7 room botpet u spendi mali yo tala ngopfu munhu yaloye ende namuntlha sweswiwani yi mbudlisiwini le hansi tihosi ti miyelini tindhuna ti miyelini a ti le ku vulavuleni nchumu yi rhongo ngopfu mhaka leyo na mi twini bota mina inkomu hi leswiya va nge ri ku na ku vukula nsinya wo ka wu nga ri wona se hi fanele hi vukula nsinya lowu nga woho nsinya lowu nga woho hi woho walowu wa ku ku na vanhu hi yo mhaka loko eka masipala sweswiwani if ki vutisa ku na munhu va nge i head of technical loko no fika ka yena head of technical i fana byela ku ka tiwadi hinkwato leti nga koho i swibulohani swi nga hohloka i munhu wa technical i ntirho wa yena wa siku na siku ma swi vo se swi vula ku na loko ku va na vanhu lava va sungula ku lava ma tshame nkani i fanele a swi tiva ku va ma tshame nkani hala va le ku tumbulukeni tlhelo leri va le ku tumbulukeni tlhelo leriya se vanhu lava nga tirheki mintirho ya vona va fanele va byarisiwa vutihlamuleri Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hlekani mixero mina kulo sala timina ta comment ntsena loko yi ku awara ya mbirhi i mahungu ya misava na tatana hlulani fani wal magayi xandla ka sweswo mi twana ngona ko dzumba na mina kona ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi rito ra Ike Ngobeni loyi a nga ta mi siya mavokweni ya DJ Matt na Chow Bay ya va nga ta mi tisela leswaku vanhu mambirhi vo huma tindhawini timbirhi to hambana un'wana huma Khokho un'wana huma River Plate ene na ku tiva hinkwako tindhawu teto timbirhi se kambe ni nyika xiyimo xa ka xa ku hundza ka leswi se ni nga swi vula ni dlila kwalaha kambe a hi ku timikisela mina 0860002543 i nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM Botpet swi komba ku ndhawu leyi ni nga ka leyi ya vo wisiriwa tiyini ngela ri kahle futhi ngela mi kanga swo yini a hi sunguriseni mi ri yini Botpet swi komba ku ndhawu liyana vaaki lavaya va kumi permission ka tribal chief and tribal chief yi va nyika njhani tiyindlu kumbe ndhawu yi kha swi tiva ku yona ku hi le ka masipala phela vaaki lavaya va tshembela ka tribal chief because yona yi nga around Botpet yes mantwisisa se swi ta njhani loko u va xavisela ndhawu leyi yena a swi tiva ku yi wela under municipality hi yo mhaka ko va kani va nge na ku tsakela ngopfu ku yi landzelela mhaka leyi a no la ta yi vulavula hi tihlo leriya ra ku vanhu va le ku fayeriweni nhundzu tiyindlu na ku hi nga dyondza hi tanihi hi ku swivutiso leswi a hi ta vutisa na swona i ku a hi ta lava ku tiva ku loko ku ve masipala wu ye khoto a wu ye khoto na mani loko ku ri ka wu ya na hosi swi vula ku vaaki va ta pfumela ku va lahlekise hi hosi leswi vula ku va fanele va ya va ya koxa ku ririsiwa aka hosi okay mi right kwalaho and then swi ta pfula matihlo na ka vaakatiko lava va yaku a tribal va fika va humesa mali va lava switandi va khoma receipt and then va nge vi 100% sure ku receipt liya okay ndhawu liya hi yona va ta tshama va ri ka question mark
because va nge tshembi vanhu abo hileswaku i xiyimo xo tika xi mi vulavulaka hi xona hi ku se ti ta kombetelana hi tintimu. okay mo ni kombisa xikombiso xin'wana ma ku vona ka tindhawu leti nga endliwa ti-RDP mo kuma ku yile kule na doroba ivi va mi byela ku ndhawu liya yi wela ka mfumo i ndhawu ya mfumo tiyindlu letiya tindhawu ta mfumo ma vona yi wela kwihi a tlhelo ka doroba a kule ne ka doroba ma twisisa ne me twele botwa mina mo lungisa sweswo mi nga ka swona kwalani makwavo man vanhu va lava va ntivi ku wa hikokwalaho ka yini va mi kavanyeta kambe hambiswiritani khenseli tlhelo rero mi nga ta na rona 0860002543 nongoroko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mativa a ni nga swi vonangi ku Kaizer Chiefs na Orlando Pirates va tlange sonta mara PSL yi le mavokweni ya njhani mara a ni nga swi tivi ti tlange sonta team leyi ntlangu wukulu wo tanihi mina wu tlangisi sonta ani ali matiko laman'wani ma ndla swona lama ma nga va swi vitana ti-first world countries matiko yo fana na Bangilandi na vayini va tlanga ti-El Clasico hi sonta na yini na Afrika-Dzonga ha ri na mintlhontlho yo tala ngopfu vutleketli kasi van'wana va tekiwaka swiboho sweswi mara van'wana va ya ku tirheni mvula hi mhaka ku swa ku holodeni swo ti tivela va tirhela mfumo lava van'wana va ta va thekuri na mina ta thekuri a hi tekeni n'wana mingiselero nhlekani hello Putset papa mi pfukile hi pfukile papa hi na nchumu ngo vona hi pfukile na hina mina Robert Mugiva la Thembisa a hi Mugiva ndi la ku hlamula ka liya ku dilizeriwa ka vanhu tindlo ya i mhaka leyi vavaka liya kahle kahle mara ndina question na milawu leyi hi fumaka ya ku loko munhu a susiwa ka vutshamo byo karhi i fana nyikiwa like alternative why yi nga vi hi ndlela yo yeleyo ku hina vanhu lava nga occupya ti-building to karhi ti nga ta mfumo swin'wana swa ku taniya vanhu lava va ri va nge susiwi hi ku a va na alternative why ka situation ya ku fana na leyi the same law yi nga apply na that is my question kahle kahle intiyisi ku na xiyimo xo tika hi tlhelo rero kambe a ni tivi ku yi tirha loko swi te yini yi tirha na loko munhu a tshove nawu a ni tivi hi ku na va lava fikaka va tlhakisa miako yo ka yi nga ri ya mfumo va tshama ka yona va tshove nawu ku fana na va lava fikaka va aka endhawini yo ka yi nga ri yona na va va tshove nawu ya a hi tekeni vovo lava nga occupya miako yo karhi namuntlha va ri va fane va kumeliwa ti-alternative loko va fane va susiwa la mara ka loyi a nga fika a aka a nga voniwa na loko a ceriwa foundation a nga stopiwi then lase loko a nga heta a nga na 6 months or 2 years a ri laya se a ta dirizeriwa swa vava swilo leswiwa swo vava ngopfu ndzi pfumela ku loko a vo swa koteka one day mi hi kumela vativi va ta hi tlhantlhela kokwalani ni nga na xivutiso lexiwa kahle kahle nametweli papa inkomo akenze hambi ku beleriwa yini kwala ma ka ku beleriwa yini go kambe mara leswaku ka vula swo mi va twini musini na mini va twini no vula kwa kambe timina tinharhu ntsena a yi se ba awara yambirhi mahungu ya misava kusuka kwalano mina na wena hi ta huma swone eviya munhu a tikumela ku na xinkwa xin'wana miri xi vitana yini kambe lexiya xixiyaxa ele munhu a tikumela xona a titlelela rixa ri ya mahlweni ayi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yene angula ku yini 0860002543 ka ha languteriwa timpfula eka tindhawu ta va Limpopo, Mpumalanga, Gauteng, Northwest, Free State na swiphemu swin'wana swa KZN hi ndlela yaleyo hi ku hambanahambana ka tona namuntlha na munduku nga ri mikhukhula leyi yi tlhe yi vuya kasi
kahle ncintani fane kuma va tiva ta maxelo kahle ku cince yini kuna El Nino kuna sweswiya kambe a hi tseleni loming se renhleka Ai. botomen Mpfukeni botet. Epfukile n'wina ke Epfuke swinene. na khensa bote Mhaka yo vava leyi vulavulaka hi yona. hi ta vava hinkwato n'we mi vula yini Mo ni rhanga hi liya ya mi nga hi vulavula ya derby ya Sunday. Ntlangu lowu ma swi tiva ku ya hi wona u tala ku tlanga hi ti-Saturdays. Yeah. Mara loko ni swi cheka kahle loko ni swi twini maveri mara hi siku lera ra Saturday a fanele tlanga hi yona. Ku na ntlangu kulukumba wu humelelaka kwalaha tlhelo ka FNB Stadium. Lowu va nga langutela more than 20,000 wa vanhu ku va attend. Se loko va languta ku 20,000 liya plus 90,000 ya FNB va ta tsandzeka vutleketli ku controla ndhawu liya. Swi endla ku va ze va yi move ya ka Sunday. Hi swona xivangelo xikulukumba ni nga xitwa ku va ze va move ka Saturday. So hi mhaka yo vava swinene hi ta yi attenda ku ri sonto ku ta ku ro sungula matin'wini hi ya vona derby hi sonto mara hi ta ku yini vuhlayiseki byi nga na nkoka. misale makume na ro second inkomo ya tindhawu i mhaka yo vava swinene. I think lexi xi fanele xi langutiwa sweswi mingisi rin'wana a nga swi vula ku loko ya ka tindhuna kumbe tihosi ta hina hi lava tindhawu a hi lavisiseni before hi ku wiseriwa yindlu swi vava ngopfu swi humelerile impela ku hala dzanini swi vonini na kwala Giyani malembe ndzhaku tshame swi humelela le henhla leswi swi nga tsemiwa switandi swi tshame vanhu va wiseriwa tindhawu tetiya so swi tshama swi karhi swi humelela mara loko munhu a kuma xitandi a hi lavisiseni swinene. nemeteri botami inkomo nongona kwa humelerisiwe hi ncintani Eric Mabasa mina ni khalanga pet mathevula yan'wana ya marito ya kahle swinene lama mi ya twa ka xiyanimoya a ri kahle rito leri ra swona mara siku lerinene nongonoko dzumba ra mina nongonoko lowu landzelaka endzhaku ka mahungu ya misava lawa mi tiseriwaka wona ni kombela loko mi nga khomangi nchumu mi bela kulukumba loyi mavoko n'wamapurasi wa ndhuma loko swi ta ka timhaka ta mahafukada tatana Hlulani Fanuel Magayisa eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela